abebembezi ba district ya Ntungamo bakwatanise n'abakuru ku rwego Ministry of Water and Environment nyuma abazyo batungwize ihuru yo kugaruzaho ibishare bicecerezibwe umurwo Town Council umwishaza rya Ruhama East gahururu yo kugaruza ibyo buhangwa ibinabikora bwa Ruhanga nihangariganje ehurezi etandikira umfamu y'umugiga ushanjirwa tire mufureje umucara ahandabire mu emiti turiaha nitwenda ku restoringa 450 hectares naba ni nyenda ngumba manyise ngu enchiko tuzikozire ezikumara nituza gukora umurikirera ward nituza gukora Kitojo ward nituza gukora Mushasha ward bakaba bategamo inshonzi bakabiya mu njobe bakabiya mu nebindi konkani ntekateka kugira ngo kandi hatubyakiro mweje kimasango byo buhangwa mwana byo bukasisikara nta bweco ngo kumuyija ikintu cyo mukakigarra buteka kabentsha bakandi ngo ese base guma umusingi aho kwa abantu abakutuye sente tubakwenda ngo twatise amani mingi okubinga abantu amani mingi nutugateko mu kubashomesa bamara kwikiriza bashohora konka echo tikumanyisa ngo government because ezi project ne ekoro mu districts ari no mu Uganda ezindi zona project terimo RDC wa Ntungamo Isaiah byarga bakanyamahane nagira ngo muhurezi tino barkuza kwitererisho waranza hino rukushisha byo buhangwa ari kuri batamunci musuwani yawe munywani wanje amezi gabura amezi n'amagara biramezi turatwahoye kwerekerera so mbashaba mbahiga kugira ngo twejumbire muri gihururu na kari karimu turukwerwanaho akwa twagumiza harete ejo yo kusiso buhangwa tuza kusanga ngo abana butukuza kuzara barakutunga ubuzu bwo kutura umunsomo ntabwo icyo twakimanyire kandi Ruhanga katwamagezi ago kubasa kugaruzaho no gukora ibintu bikira abaturana bavuye kwatiremo okutabe mufureje kandi nabagira ngo abagiga babiri bari hiyo kumaraho ibisharo mu cyanga cyabo niwe nashimwa kumununga kuri government nitekame ikintu cyo kurwanisa ebyo buhangwa kugira ngo byagato tube takine ikifunjo kunu enjura umushana inshuzi nurazo nazare paramata sirikumshashi twe nkaboro twinabuzo kitwe nkaboro nito twakubentuganye bwayemo ashonga ya government munonga kunkata bagiga nibo bakwegarura ibintu byabo ehurezi neza kwetorora district ya Ntungamo ahabwa TV West and area Saratugusa.